Alhamdulillah Allahu Rabbi yang maha suci maha kuasa neba uronyo ayangan umi ubah kanduri kadona dega rombongan minto baru ayangan umi ban mandum kanduri kamu sudia mudah-mudahan rakan dan ahli pajo kanduri ala kadar terus semangat rahmat Tuhan rame undangan kedua ketiga dan syair aduh pelaminan yo tagalar bidang bukan saudara mubina jamin kadung datang nuduh kumbang di tendang yang kana di sinan seala kada dapungon masin mungkin makanan kadang bak kadang kurang selera maaf kamu tino erakan makun omanam rame lakoina tapi yang penting adat menerusam kemuliaan bak kamu kana ayo mulai berkelanjo kagak persiapkan uranyo gereja undang jane rata jurutukan wahai rekan juno dan kadang urang inong pirame harapan gaga antri kesinan wahai saudara mujo dengan butuh di gokyan dengan harakan jadi bingung tenda supaya mangat urangnya rekan kagak ada pandangan luar biasa.